kwakira kana kutangira kaburijo izina ndube yazindi ZDG. Yes, ni program ashemerwa munonga kugira ngo tureba ihoro kuturebesha heji ndi Kampala mu kibuga cy'ikure cy'ihangari ya Uganda kandi 20 Kambara kore media nshangwa mbara bus park room number 50 ninkora na DM Swaga Asumani Elizoba engineer Duncan we yatwatera kamera nawe no mweshongoza so ni ncuma y'abandeba of course ninakuretera celebrity n'ingahine ibintu tukuzagamba we bikongera iraka ari entertainment ninge bikongera ari industry yitu ya Western Uganda na manonga akubitu turiko kutambuza ikintu kitu cha Western Uganda kukitabira mu rwensi yone itakwenda kugamba byinji Elizana kuretera umweshongozi wa mani ayine latest hit kandi cyeshongoro kiri muri chikora mu kurundi munonga echo muhana MZD bakwakira itwabankore media ninye beyazini ninye MZD ninye nakwakira kandi ninye nakwakira kandi ninye nache we bari kwakira MZD nibo bari kuta twashemero twashemero wa munonga na inga kwakira byona ntisim kandi singa so abarebitu bankore media na nshabo baramusebo kandi bamanye ngo really nitu twene MZD ashika ninye kwa MZD your boy SOB Entertainment Kabdiju Anda is trending. Thank you guys for supporting Nyakitara abantu we are trying to push our language nobody kunonga insima munonga amen simira kino kutereza byeshongoro na munonga biri inspirational like cyeshongoro kiri edutaining yeah nanye ni correction nanye ni kwata cyeshongoro cy'umuhanda ni was talking to me the song was cyeshongoro kandi chikora kana nishikana chimama cyeshongoro chikwata kama ningezo kugambala ibya akuru kiri bakugitse mutawula wabo namunoza kubanyona churi ya onde mutaka churi ro kureba ni skora mutaka churi cyeshongoro cyo robasa kuza channel ya MZD cyeshongoro wayi oza kushanga cyeshongoro nicyo kiri latest 1 month old yeah I think kuna MZD nishaba abinji abarezi twaruhaba kumanya nyoni mbasaba ni kumanya ni following ongaruho umuntu takakumanya afusi media turume tintechi kujangu every day ninga every time nokona woni following niyo kono muntu mutwa afusi na nishaba ohereza abarezi tubakore media ohereza simple biography MZD kunuha na azarwa katura MZD kama jina zanje akuba yise ngandeta andinda MZD abantu bambatinze ari bitakushira kugamba kungerize bakankereze umusaka kola ka exclusive n'unoza gakankereze je exclusive nenda tuje tugaruke tufune wano wakubati twantura bakampara twafuna serebo tukubasa kumurabo tutamwerekera abantu clear so ntuje kufuna wano abarebitu bankora media mutwikirize MZD katweyo cyo bwara twereze kunkandi tuje kumufuna wano yes ati amazina ni Andinda Melchizedek Mandela haza Melchizedek noleba zina kunashire P7 narchuzi wa Melchizedek kari iri mukweta MZD na yeta Andinda Melchizedek Mandela niye nariye chuchi izine karema kufiringo nganga rukunzi actually nkafuna mubuzubu na my late dad unacho kuzizini results zizire kwa kata kuchimana kwa results zizire ya to kuchimana tabano wanjye ni woni Melchizedek and Melchizedek so kauni zina za kutengeneza music na shoma na bizina Melchizedek kali natandi chiruhuji kali ngakuna abide ndi aha gatawo cyo Bible na shango Melchizedek was a priest and a king. He blessed Abraham. He was a priest and a king. Actually, chino lijo gawo on Bible
tubakumanya uyakire tubakumanyisha tubakumanya kandi hirombo so izina kandi hirombo yibo senye tunachimanya ngaho dizira kumanya n'agashinga cyane kandi very good impressed. Yes. Then usually as a MZ kinazarwa Rukunjiri muri Buyanja then Nyakabungo Rukunjiri district Buyanja ne Gomboga then Nyakabungo niyo parishi injira kure fumo ngo abasheki babuya abasheki babane oga bari bakira kusheka bakabasheka kaya tubaki niyo ko niyo MZDK komoka yes MZDK chindi ya mtabani wa Red Gideon Gizayo then maumba mgetameri Gizayo yes RIP yes Nitura MZDK nazarwa Buyanja yija yatandikira gushoma collect akashomera katu primary school yange yazamura primary school none mashomero natapena mubyo yakuna tiberaho simple akashomera kufuna one gambire nasaruka dishomera hi kono kunda kichoha ukano PE kama zifumali ka ole ngachomero mashomero mukaga yeah so exclusive interview kuteleze buli kimwe so now echo kuza kutukorora nakuzujo primary 7 kadereza yes okay primary 7 katibara katu primary amlako primary school kashomera katu primary school then nargayo nazamura primary school then nargayo ngashomera honya bitete secondary school nashomera ho Central nashomera ho St. Michael High School nashomera ho Biyonza nashomera finally yaendera ngai yeah was a bit stubborn alishomera nashomira mu runakoni babanze bashishura school fees kweza kushishura school fees mwazi nangakazi kutangu yeah then kuna amazire nije Masaka bageta fakoti kumaya warakingira naza ka komisiyo ya kai then narugayo nubwo najya nkatandika music then kuna nkatandika music nagaruka na chera komisiyo ya 5 then nije naza universe hano sasa nona mai senior 6 yes kwa senior 6 yes senior 6 ukawa tandikira music senior 6 kana ko zemizo kayo ni no kutugambira music jane bamara biography akuba kubebya MZDK ndani biringwa byitaga like 3 exclusive hours yeah akuba MZDK okushoma ndakumanya okushoma no shoma ningoka inayi wakome nyine nanga nyine yaka certificate konganye ni shoma na still utigomwecho ngaye ne qualification yo umwaka kujana muza kureba otoga kwa okay tukuza kubishokura nje kubiretera umundijo interview kumara echango kinanyenda kumanya ningasho muntu kiyakwenda kumanya umurebe witu wankora media MZDK music jane yeye kuja akazata mu music na twani gamba tenda exclusive hati auna gamba nkaruga Masaka senior 5 ni Kampala areki kuza kuhereza ngo kintu yenta kwenda kushoze kidali kushoze rizo nyewe ndukwisha Kampala umuntu kubanza gwandesire Kampala nkaremera yi nkija bigere kuruga Masaka umunyendo ubwo munyenda bigere naraba buwama ngatemba basi naruga buwama abigere so ngatandika shayi urwo munyendo ukikabuwama ukatambuza aho bigere ngatandika shayi kumi zo mukasheshi imotoka nagitemba shangu Jesus Christ ubwo rukuza nice cyakuretire korecho music ukono ija Kampala kora ngabani ija Kampala ngabani okuna gambero nabinishomera Masaka ngani turana hangu
so akomu kasese na mjanti nenda kuza Kampala ino kwenda kuza kureba ya muzano kuza kureba nganda mbire program tumikina yo mugambi kumanya nganye expect na muganda naza ku pesete zo kundeta Kampala wachini sanje tsati nyine musente so ninza kweza shindi kumwe uri ukasonga wano byumva Story ya wazasira kudishe cyane okuza Kampala ku rugo mu nyendo ati nyonga nyine mu evinitane zayo so yangira ati twateye cyaro kumujiji onyum so ningira katekereza mu nyine kuba nyonga mugira ati ninza Kampala ngakero mukasira kuza Kampala cyane mu cyumwe wakasoba wano ukaba kujangana ko decision in my life yanjye yona I've been determined niyo story y'inkuru mpande cyo shongo cyo mpande tuza kukigambo kine tinkikirizaga nk'umuntu andisikari tinkikirizaga nk'umuntu angambire ngo kindi gukora tushiragora so kunatebiza ango yantereza rukumuntu so nyina mbotere magashani nkija cause kunatanchira umuhanda zaba kashanki ishatu enjara yankwata akara amandazi ga shinji bishatu maranga ya mushangire gawire so kagora amandazi ga shinji bishatu naka nagura akabera kamizi kacu so naka natanga kuchendeza sente ziriya ecyatumwe natamburanti cyasigara ushinjiro kunashikira umundebo naka umunyendo nabuze motoka banja n'umutwaro kuncyangari bande Kampala kandi hati nganda gwini nganda kuzishaka nganyinde muchinga kaka sasa na yandikanta mbone nende nimbuza ko barangirira ngo ezo nzikutwara konkobwe takarenjera aho kushikayi watembire basi ecyakwaririza kujuti kandi mbeze Kampala kora music ekiteka tekwecho kikarugayi kandi kikija kiti mukanye nakora ati kinagambira kankulitere yecho mwana waje Alex Manja sabi Alex Manja kana akora radio week bakugenda radio so Alex kana yeta Imex umbure Alex Manja kana yeta Imex so izina yanjye kuza kurucyusa from Melchizedek Imex ekabiri chikani chini har Alex Manja wawe na yeta Imex so ndikwenda ngo mfiti ngo mu celebrity life nye Merix yete Merix wache Alex yes na yakana yeta Imex so na yeta Merix niyo besire kano ngani mu P4 so ezina natanga kurukwatara aho natanga kureta ni ndeta Alex yanga ho yargayo ngana kumanizi nari cyusana ko kunabugana then akaro musikazi bakumita DJ Kuzi kumaya mushaka kuzi ngashanga unani stop kuzezi then oshanje atoshanjire na Freddy but that guy was big kamura Kuzi Kuzi nyondo kushomera rukungire central akaba natire byo marukungi yaruga rukungire yazambara bamwihambara in fact nyongani mango no wa Kampala yes hata naona tukunda kana ngena rukuzungi so obwe DJ Kuzi nkaba ninja Kampala ndukurunda DJ Kuzi ndukuruga Masaka nkaba ninunda DJ Kuzi hasa kana arujihu Kampala arutura aho batanakurabye baka Chase Johnson aho nogeta Chase Johnson akana turuko mu bayine studio hariyo ba Kid Fox so kana umanyi awaka kunywani waje hati to listen akana korora so nganjira kumika harutera akabivire umurenge gwa ba DJ Kuza DJ Top imando byo so to be still is a legend na what atubona abantu na watu tushuya abona ni bari so ngani nikunda Kuzi nikwenda kubona muziki nicyo cyabiri kimvuga kwija Kampala Kuzi so wija wa ka ati motoka ukagitembera buwama kama naruga buwama wija wa kuneye kumita aza kana hata wakafuneye nkumi wasigaza una bara kaya si akana alire so hauna atendire motoka nikuza kwija na Kampala ngabansigize shilingi
mukaga ukawarire wowe kumaza narizi warire cyane ziriya gana harire zona ngati kuna bintu hangaruka nywa mizi ngoraki namwe wangamya mizi so kuna kiri Kampala mumecha biro hati ko Kampala hariho taxi zo mu park ya Natete then zibona kuza kuzika wacu yes so kuna kiri Natete batwara mu park nyuna abantu batanga Kampala sasa na mu taxi warujira mu Natete uri kuza Kampala kandi tocindema ashaka ngasigize kwaga so kuna aburize na jantiniza nankurabi ni watu wenoza nankurabi ni shirini waza kwata shinji bena utembe ba taxi equation tamu no park leo garako tembe hindijo ya shiringi bishaka ubwirize sentini je to kuchuma ngizikana zikurusha zikaze mutembe yes bandira ngwati bishaka niza kwiha paka se wandigi nando ine muruka kaje nini zibadde then hata bandira hata untembe hezi kusikiza kushara zikaza ya nankura naza kubara na reze sente gazi hata ahawe nibasiku burengede no mai pants ibakari ni pants bwabiri hato bafite ngira ba salon chulo kana babasera hati nibanta kamana karita so nare wabe nasibika pants za giruye nagura hizo tunajenda tukanta wagaruka kutamura agaruka waramaga naramaga kana tunaka pamani naramaga kuvuga ngai Natete nije mpaka hano nkarara street ijimbo zinajana jana ayini mpaka ati storage ya igisiro ku ruga street batitegereza tingwa na kuna bazi bya mujiniro ati emuzede kintuja kufuna je tuganire mboze jo yenyine wisha ngeni twendo gurukeho batugambira yo waje tuna arabandi tingaji tejya konka in short kamara awaho studio nankurabi then na studio kamara ho eneze urugendo rwa studio na kuruga Natete yes kuja kushika studio yiwa recordingira not in recording tinda ko yecho shongo nachi nkamara aiwa benozi agati ya studio na Natete agati ya studio na Natete emyeze atejo mugerendo part 2 ya MZDQ tamewina ticho ndi kufunda so MZDQ wisha wa kum studio you watch the only nije yakuza jongaza yuko wakati ndakora ibyo that guy helped me akanyambaho then arundijo munigana bamweta Marco Musime no Marco Mogo nakora NTV bashobora kwatwa so bana wakanyamba ubira kana akora KFM so ati studio cyo shongore kina abantu gukora kama geta wava records ikena Tete niyo nagarishe kagaruka kana wava records kubona wonese no wava yes ndije shongore kina abantu gukora studio nakana baracheka marasona abantu abinje barukunze ntibakimanya it was a rap nyonga tandikira mu rap hata ntumbereze kwibura n'umjaza afro there's no gap for me to move missing you heckler you're my number one to love me number one to kiss me you hooked me have sealed me into your heart the matin another just to move a family you are in a house felt empty non heart quit that was my first song yeja shongo cyane cyo kubanza experience ya studio just turabire mukaje studio already tureba the already kind of feeling a celebrity life kandi chikurumu so nitwenda kumanya how did you feel the studio kuza kutayice funguro cyo kubanza iki shunguru cyane cyo kubanza kandi sente zikarugayiza bakana bantu batayizima wava records ahabuke besho don't kiza karubi by then I was still with a friend namavi walga koka nubanye tumuchuwanga yaka nakija katika mabuchu hata kunina vile
so kuna mkuchize radio bagira ngo aro studio ni innovation zine za kwa ni promote ngali china lichi but they were selling, they were marketing. Yes, I can't launch it chama so naze kuna achiri kana hukuzeyo katambula kurukana mwana tambi no hamanya tambi namanze ni information mukoro gayo ugarukana te gaza na te ataona mwene life yanje kana yito romo na te so naze kuda chiri banja ebishongoro studio nego rentwaro makunyari kayo nka studio abo kujana no icyo bagande ndateka ho parcel so rete mukwareta kandi ndakcho sense studio keta kusana mtoro makunyari iziyane ngeta kuzisi so bakana ba marketing n'icyo cyaro baya akana na mbiye message zabo sikonga kubanzi bakandira mu so izo sente zitwareta ngomba kunagira mayo banyamanje edition fame gayo kagaruka waroko oyo gayo yaroko kaba muita fame where are respect yeah, he's in Germany, he's a producer in Germany. Man, he did a great job. We wish to tag him. He did a great job. Yeah, katika yaroko kako ngani producer ali mu Germany yake. Oya korereche show. It's just what kuna ajira microphone. He was like, no, it's okay. Niza kukora kola asili nukulicho. Na mjama pana ninyenda chitere. Sente zoko nkoko zine. Tarazini hiyo. Kada zonka zine. Actually, akaba mwana wanje, I think from that guy he connected me to Swans. He's the guy that connected me to Swans. Yes. Oh. Namuzende kuwisha watch tele cheshongolo chashobora. Naje tele kikuwa abantu atinjabo kwenda ngombe appreciate ngombe life yanje bameta kid mafungu. Akana akora radio baza presenter. He's the first guy awantira set ya microphone kanja. Babana Kosi ngaite cheshongoro unaweza kuchukora kunuya cyane tiriswaga na tamburuma nikubasha besende nyina kuchitwara ama review. So kuwarutire ukano manyashi chikuza. Ngai mangu za ari. Ngaza review chini na yini ngai mangu review. So ukafuna chance na temba basi paka na banzowi paka ukunzo. So nyine cheshongoro chanje hit. Nyine hit yanje ndiribi na ngekere. Cheshongoro. Cheshongoro kunogira ngo chikabona market, chikabona promotion. Injao chikandiza kubanza Kristo. Kumakani manyarukunjiri niyo nashikiye narugayo nagaka. Rawa. Bari estubashira no kuchite. Bafunga kanashi. Guys, so cheshongoro kuchijere chatira. Wija wagaruka wagumza music okija wafuna ho kukwatira abantu reba icyo cheshongoro cyo kikargo muhaso stari musente just relax na no kugera ngo iwiwo kano yihayo uri kwebirivingira mu music career yanje kino waranse bankore media nitcheyongera na MZD kando inendea zimuzebije Chirumu tambra MZD twatwasta kumanya ibyeshongoro byakora biriho bikija bita chikarugahi okije sente wazifuna okije wakora sente bakije bakutamo sente umurebi tunaenda kuma hese cyeshongoro cyo kubaza cyavire chikarugomu gishano kuza yugwikiriza mukaze deneri music ibyeshongoro byije nebyekurata birugahi ikishongoro cyo cyabire kunagangara fen aka meta Isaac fen aka connectinga ho mena kanjira ati igirwa pe no yenda producer kumanya machenga no yenda production iriyo yeno kora ki obo bwire aka harutire mu ba gene actually gene no inspired musibo gene mzamba man yo Ochitege ya chimanyi kwagara man album ya kuri HT spear album yeah so no ya inspiring your music yeah then happy ulia yanje kati nenda kutwara kai aswangu asa songs now kani tina
swans already no nkani njitina nkani mangu tina ho plate kubaga yakangambira mbuno bachaji ngi mtwalo makumya atano actually bakana ngi mtwalo makumya atano okuwa bimuliza mtwalo bakata kuzana si mtwalo by then so frame yanjye bakiza kutwara yakinza kutwara nayo kuzabona atwara ngo hano kazi mu customer kazi mwana mu customer man salute so the guy akaba ashome swat una register na kaga amor gana kabelo duko ruchi ora rabio wachena so guy na mjafinya na mkijana no swans wajenda waza swans twashiriro swans duko wile gain producer akaba ho Benoni then Vince Vince. So na swans zitaka nanchire swans ziteye na wize kukora nayo babanze bali content yoyi babanze bamanye talent yoyi niyo ishongoro so twashire hona with Benoni yante kama microphone ya yes akapengo mati distanemu akajira kinokora na keji taichia no na mnyanda hipo yanja tukeze ngoma ninga aya na yataka kukore this time then to atanchira kuna jira microphone ngaya ndiso ngokusa niwe yes naturally wachuru still high ngachikuza anondiyo atisachiwe na so ichicho murecho kuchaji unajire uye yanjira tinokora mwana wanja tikoenda kono liyo oizora bene ona so Benoni yazaga microphone elizoba hakahizire akaro Tommy Race na Munji na wakaro yes so kuna dia microphone natira rap Munji ata nizuka kana console gana mweno kule kanta karkwase dine akajateuga ya mani so bata studio natira rap so wanjira bati chorus mpenda mahati tuzwanje mu mugando kwata okay chorus mbeno no atuzo obwo byona nibabikora wabahire sente ninga just bakajatera mukoreze kunanga kora so ati nagaruka naza mukabani ntura obungani ntura ngakira nama so kunizire nakora hecho kandi no busente bwanje buci nabuteka onkaje ngo kikande makuya esente kushashura balance kabuti ngakuna achitiri Benoni yachura Benoni yakora kola bona bichireza noho natandikira kukwatagana na kozi ngagumaniza inarebe chances kuba obwire bunabenze buri kuzayo nkanshanga yo ba odebwa wasidi nyira yabanisi ndi kujwara koza yojwire kubi kongoyo yes injuka umuntu kumwe Benoni chikanchi gambo mu Ruganda namanya mu yakore ba Benoni yavuga mu moto kanantwara ikabaragara nantwara mu restaurant nasa sudu kwaro nechitu emere yange nawira ngandi Kampala mutufu nganzali Kampala kwari kota kali yogamere yagumwene chwe ko mu hotel garanji akate ko moto kiyo no manya ese yarere ma Benoni ito bijanja waza Benoni akate ko moto kayamvuga kozi katuro ekirungi cha studio ya nankati kweba muryango mwena so yakalanje uyu mwabaho so katujira umuntu we azagura abantu no azagura akagura uyu mwena kabuza no ngezune rero bazangaye kuri wa restaurant then bagaze so kuna bendo
bino yanjye tije tugiye kwende yaguze bari aho bagamba kunakire banashura kumwe cyegana kandi yaje mwene kampati muri turagize kuri yazimpa kagenda nazo nana mashimero yo kurya umuntu wangu mwene cyura gana gamba akubata umuntu wijabijeri warababura ministry kati yes oriya nanje kore nazo to munsha ukayuka gya wakakomanda kazi ubakubya ati ndashabira cause kumwene tweka nemera kaba over excited akana muna za chips kada chips ni balo manya bikabu rubyo na bivanje njana ja chaps yati bimanyira hati no umare bibyone bibyo kuri abantu babyini so nipo mukaji mare story yanjye a story ningwa emuzede just kuba munonga tugia muzika nanitaga kumanya ninga shomore zayitaga kumanya wasibye shongoro binge urugara cyo tuwa abantu shongoro y'amatiku shongoro mu myaka no ati kuna amazira yisho kuna kikoze cyane bakuri hari rena kuna kiguzi umuntu nakora kuri okay narekera account ntubaye bakwata kujya mu garuko mishoro Mungu ndio wiro mnamazira yendo kota chisho wiro mnamazira sweet ngani nyeshereka abumuka nyine y'abantu mu bintu bingi mwakanta kwina unjira munazi because they wanted me to go back to school and I never wanted to go back to school. I was pushing my dream. Music kaya kusika ko kusoma washara muno kweshereka abanyamuzari nyewe omuka unaganjije music nasina honishe tatakanja mutaruka kumuka so kagaruka I'm feeling your pain. Yes nyo kagaruka mu kumi nazinga nkumibirnisha hasa bakambi mu kugira ngo tarika tewe nkanza yo konka nyona na tatatu kwa relationship ni bro kabamba bwa music. Yes nyona tatatu kagaruka kugira relationship na mshana waweza kusoma naweza kumara kusoma. Okay so yeah then nechindi yaweza kucheza maybe ndo mune vileta results. Yes so kuna amazire hari ikice shongoro then natandika kwandika ibisho n'ibyo shongoro unyowe mu entertainment ya western ngigo nginge cyabo aroja tuga abantu turi kwandikira ko na nandi then bakusinga kugira ngo bakusinga nicyo nibwira nitwe no byakwaye nyina abana abakwata ibishongoro byanjye afite ibyo kure nyina abana bakwata bakabwira ngo nitwe tujya kuba kuri twinkwenda ni simba konko mwe ni matini huko hepfo sasa ibishongoro ukabanza waza mu kwandika uko shongoro wayimeje ibishongoro kwandika arochesha mu cyangwa se n'iki kugira ngo ongera uteke cyeshongoro iki ni mu jumani hiti ninye najitire wenga ruzandika cyane nibindi bishongoro ngiye ngo ngata no bakwikizinga n'abantu nitwari kwikiriza kandi uri umuntu yatakobasa kugambaho ubwiro bwinzi no dayeki no dashemeye kuza kuchikira good chance no wakoze reti yes no na wakoze konga umuntu gukumanya warikirize umwandeho bamweta bamweta hari wa western no mede chama chama shweka ni kimanya buzo kandi umuto shweka ntiri kumfura era bishobora ekeshongore mwe nobwo bwiro bw'ekeshongore cyo gishoro kono kwandika emuzide kwa marubwiro mu industry yes industry kodi nabugana wota kuzomya kitu agwe kandi amahitari nevada ngoma narwo kunangwe Nevada ngoma birebe nakira kuba side za nakora ari mu kwinga ari side za ngeno na indisa ainefa akishengwe magic akwata mnonga ni yes so obwiro wa obori kwandika ko do break yo kweshongoriwe nganje break nganje zo kuyayo kiye cyane kibanje actually owachiriye no gumusiga zonga tarakishongwe nacho so nganye break yo kweshongwa rero chini pini na sente hadi ngiye mu kugarukira mu kusho so 2017 nibwo nagaruka mu music
ukagaruka mu official kuzo music serious music business ngajyandika kandi 17 so ugatandika na Cheshonguru bacheta rukundo kuno gachoze mu kwezi kwa kubana kumwimikira mushaka amutuse Cheshonguru cha rukundo kikashobora kitakazomba wano kikompea lingana cyose abandi Cheshonguru kandi cyatu kandi na vibe kantangu kawa gisitire mu industry nkanda kagishire mu konka mbwenuka nkanyine confidence then ikindi abana kikanyine mu connections aho kugira ngo abantu abandikiramo bakayineho connections before ngabanta kemereraga mu rumbara nyumba rakajemeramo ukwemera mu rumbara kajemeramo 2017 kwaza Cheshonguru okujimerera kwa Tingo na twetore munonga akuba imuzinde kombozi yawe ni mpamvu nduga mbera barebiti wasije Cheshonguru binga ine byeshongoro 10 ebyokorera mu myaka ebyona ku story yawe wano tugambe yes jona bine videos ona kinta bitanye bine videos rukundo yesiga chibera mukundwa nahura nena kinde kiruha kumba kwine necha cha nena kunkunda nyine byeshongoro 8 bine okay umbyeshongore byo munana nindeza following munonga YouTube ekina nenda tugambe ona munonga kuba nico kina nenda kumanya wa following byeshongoreye aro Cheshonguru cha chiriza imyaka cyacurera kine 1.7k views on YouTube then Cheshonguru cha kumba kwini kigyo mu 1 ya 1.4 then aro cha kunku Cheshonguru na net cha turera kunkunda nahora naco kigyo umwaka but still 1.4 then Cheshonguru cha kunkunda kine 7 months Chikwere katiri one of the latest of your releases chine 2.3k views then Cheshonguru cyo muhanda tikikamazere meza abiri video ya Cheshonguru cyo mu 1.4 twenda kumanya ningo murebera ndakumanya how does it come ninga nintani soce byacu Cheshonguru bibiri biherukereye akuba speed y'ibiri munini bitambura mu mpango muno ako wa comparing rate y'ikiro mu kitamburaho kece cyo muhanda kati comparing na cyo cya 3 years 1.7 k cyo mu 1.4 ora ngwito ni runji mpango muno umuregutu yanda kumanya kwati ngeno entani sone hirya Cheshonguru ninga ntamba kikirimo jile watamu akasente kinji arukabuje ojire waza kushaba munonga ngo kukura abantu bagamba kora nuwakora uta arukuba kushita abantu bakita batakonka abantu ukora batakora Cheshonguru icyo kutangaza cyo ingakora uga interview ejinyo interview yanjye yo kubanza kiyo Cheshonguru actually kurugaru kumba ngwine ariho kumba ngwine then hazaho kunkunda then hazaho umuhanda Cheshonguru biratinda binarakoze this is my very first interview namara umwaka gumwe plus ndakakoze interview was 2 years so ikindi nyenda kugamba kandi ibyo ukoze rutakora interviews ningo takutambara mu ngiro zibiri muri performing ndakora no my last interview ikaberia Sanyuka TV nubwo ka interview amako gwawe iya 2019 ndio kora interview na Sanyuka TV katika mshi so Cheshonguru waza kubireba wa comparing video zetu production of video is a big difference wale bakumva kumba nkini video yayo different na audio yayo
tekushana ziri so hariho yonase kutakira nkano different papa then wareba videos kwewudisana naye wali wansinga video wali wansinga video wali ejo ansaba jini abari singa video abari nawo singa video kigambo odete comment koje unosinga so hano ikakasa unosinga emuzedeke video nunje yes jaho comment so dite bari bajire so video ni yetumire bya performing aje reki na waka yona akwa video ya Kumba Nkwine big ups to Kategari Franche Kumba Nkwine tukajikwatira Mombasa Kenya yes tukiyahanuya nanka team twaza kora video ijo video wajire ono tukomparing ngane rugacha nanke cha kujambo bachiyo bachi nyina bo jikwato jire video wachi comparing ngane okay hacho kugira ngo tukajikorera kuri jirebe olebe quality yayo je mu no kujikomparing ngane then wajiruga zaha ahari kunkunda icyesho nguri cya kunkunda ziri mu gitambura mahanga video jo jikwato jiro wachi comparing ngane afuna ibyesho ngoro tubyine no bamayana beshongo ati ibyesho ngoro chimwe uji comparing ngane hata takaja ni ngambana fune icyesho ngoro comparing mweno ugeza kutwereka ngo ecyo kuta ombyesho ngore ninge birungo byo kuta na quality yo kozesa icyo kitumere byatambura speed yes nakubuza warande bintu nkora interview na maroma ka class akuba mukore media tuzo mwaka tutandije serious interviewing and nge gukora imirimo yitu official kungatinka korebereho akuba ninjezo kuba followinga abeshongozi ba Western nabandi bona ba celebrities imperukere kureba interview kangaruka ndebe cyeshongoro ci performing je munongo eco muhanda nico kiri munsi 1 month 4.1k ari cyeshongoro cy'imyaka 3 kiri mu 1.4 so ataho no najira kubuza bakaba no muri ruto nabasa followinga aze yakorera nane chindi nyenda mbitwikirize mparo kukura and nuko kubasa kumanya ngo yuno wache numeraha ahadiye tukora promotion konke yene yiko watenga kugira ngo every day ni phenomenon ndo wichaka following page yanjye ya Facebook every day ni phenomenon ndo wa like page yanjye then every day nabone ko wa visiting ati YouTube channel so nje mayisa mbu abantu bali mbafuna awareness iri ari muzedi watenga so tukujya ngo kingwe na tuchumarira habya video nyina mture manyengo na video shongore bini bakakora foundation ya zumba tubena abantu vision baronda hato so iwo murezi witu wakore media utakarebera video zizitura umuntu tugamba hwiwe ecora korera ubwaho za YouTube channel typing m osige wakanya Theo Zedek ZEDEK then subscribe wise following a video zezi was viewing noja kurebeta cinte kitura umuntu tugamba iwo murebe no bota kucimanya wotajire yo kugira ngo kirebe ninga tachukuretira Zedek turumo netwirero kwenda kwendera akuba waturaganisha noja kutwata imendije yes nanye ndatugamba cyeshongoro cy'umuhanda nico kireretese to cyeshongoro cy'umuhanda ukacikorera audio yacu eshongoro cy'umuhanda kikakorwa NIC ubonwe official kuzawa yone byeshongoro kisinga nigera bwe actually ngira byeshongoro ahadeshongoro yone byeshongoro ikune byeshongoro 8 yona yes haba kukabandi bakakwata mutangwa ko kaina isibi shongana byona cyeshongoro cy'umuhanda nanga wawa tugambire ho nguri kwata uri story yawe munumwe ndo kuga otwewe in brief story cyeshongoro kikarumayo kakanze kuta igakita kuja kukata akushobora yes nchikwata nga iwo kijota kugoti reka cyandike akuba ariyo ne kiri kugira ngo hari ibyo kiri kwiye kibereka kigyo muhanda
so kizota kuzotambandika muhande nishaha kandi gukore neza ekisongoye cy'umuhanda ukakikora habwa tatu ekisongoye ukakikora ukwezi kumwe kwiyeho ebyo kugira ate ekisongoye ukuraraganire nyona muzeyi twatakoraga nayo so konka ati inzu yacu zakufa akaruka kuri Friday then yakasana ukaba mwine Friday ukaba mwine kuko kwa kabiri kwa kashatu rero wakanatu waganaho then nakanango na Friday then yagaruka umucyaro yakasana akabu maximum ana kuga maximum ya so ati ukuraraganire twatakoraga bila bintu ariko uza ukabitu wayandireba nanye ko bari bakuru bawe kuba kazo kusoma nati so now customer muko ka harwe ke wano tendo tu azoka na parking up nambo kwa maresha ibino so kuna mugani ile ya kunomeje rakora ibisho ngire byo ko iyo gambera band story yawe habura band so owakwetire n'ubwenge unga kubyara batumujyana bishongere so wakwetire koreche sogoreche cyo muhanda akari direct nzengura yes respect him so yeah so I think no ya kwa message yanjye ina tiga a page yanjye ukagamba tekesho cyo gukora sitero kwachi inspiration kozi wenye nwanje aka yara ba habura ba giti bitu wagambira abantu kikubatsa ko inspire kikubatsa ko that's what I do such a song cyo muhanda tuba cyangwa video ekisongo cy'umuhanda Rachel T bari nonga for contributions Rachel T we are Poland she was good for me Rachel T akuza yakamukora yes wisha video wachikoranga nometa Rico J wari kubata video zanjye okay uraha kubari kumba kwire kugera rwose hata videos kisha cyeshongure cyo muhanda kigambisa abantu b'injiniyeri nanguna bamwe video directors bakireba abamwe bazarawa kandi abindi basimba uriye jati ati nkiri kingu basa tubikora umuziki ari director video director atenge no kuvuga utakubasa yabize utakubasa utakubasa yani ndira kana amayisa bikari tashyikire kuzana no toko na mugamba ko kwenda kumfa atuweza se ukole byo kubasa ibyo tukubasa ukole byo kubasa kachire icyo video ejo mwana wanje gamba ochi it's a blessing to me ukijota kurita idea yo kujya ngote mukara kantu karikura bahibuye bizimbe karinka kabungu nkakanyonyi like kari hino ko kujereba kajoti kandi there is something different ronda videos za Mito Kendrick Lamar ronda videos za abantu abakoze hip hop that's a hip hop thing dero mugiye atakumenya hip hop akamanyire mugiye saburiza abantu bagamba then abantu abine aba negative actually we are supposed to embrace them to be a show kandi kanga ndetse cyo one million umuntu umusinzi none wacha uko na wewe shiriki abasinzi you talk about them bagamba nubwo umuntu aroko gushanga ubwiro ngo bagamba hata kimwe nakugambire ni bagamba mu ubu ari kureba ntibagamba mu ndo batabye wache of course actually arokuna bene ngamba na wakutobe kuganira yanjira ati video ngabasa kugigamba ngo baragigambe unabata kugima yanja ateji video kunoja kuyifuza navyo nkajenero ngati saba hivi yaneza kwitinesa so tokafe abona bagamba weza mwe bali kugamba mbayire cyo kugamba mutere mbozi murebe MZD kuko ari nabashiningaho iyo takarebere video yetu turi kugamba za YouTube channel ronde MZD then on subscribing ojeze ho jerebe jo video ni gora amanye tuto umuntu kugamba MZD tukwirira kwendera
umurevi witu wankora media naenda kuma MZD kuya tari music nana akora MZD ni businessman ini chindi na Rwana Nensi he's a hustler okuna abagambira na hustler MZD no muhinji no mulisa is a hustler kwa business wa kutubara nkindi ZD like twenda kumanya MZD ku ati lifestyle ne twahura story ye like biography lifestyle ya MZD na ibuka ta korachi like these days yani bingi ni nyumba kwa business abahanga ambase ndabe muri nakuchetu no chero chabazete nyo ono mira ida kusha wewe bare MZD kesa obiwa entertainment nimba kunda mnonga za YouTube tugenda MZD kinyendo tusidiri otugambire next within 1 or 2 years respecting the chomore ZD mushabire MZD kugira ngo abahuri dene bindi mu bizoki amina yeso muri rutu atune MZD kurgaye twatanisha kusedesha nande beyazini ZD nitwenda tuja kumweyondera kandi wana umenda mukoro with all media platforms MZD SLBY yes yona nono bifuna na engineer Duncan ndiye musoga na kubitema temana asumani bakubitekinga otherwise I salute you all mwebare ngalagandu mwebare ngaba icho kugamba salute amina